İxtibar səhnəgə, ixtibar bizim amanat dostlarına həm onların xidmətkarlarına. Rəhim edilir. Alkışlarla el bilgiligi alkışladan kuvvet bizim amanat jurnalındagi xizmatkorlarga alkışlayalım. Mening olib borasida. Amanatın kurken sarahına, bayram diskotekalarına kurulduğu bir şartlar. Hatta beygir, yırlayır, kuşulur. Hem jurnal buladı. Şöyle mi dostlar? İyi mi dostlar? Aferin. Olayka amanat jurnalıyla birlikte yaş yıldızlarla katlaştığında uyuşturulan diskotekanı bir asıl tip ilan edelim. Asıl tip ilan edelim. Hem başlayalım mı? Aferin. Ulaşık bugün alacak yaş kolaysı Akif Şeymerlen'in Sığ Şahay Marşı'na. Alkışlarla marşılar.
soruğa cevap veren olsalar biz kubuk bilekler. Kimde kubuk bu hariler mağazın? Amanat kubu. Bir de. Yarayız. Bunlar kubuklar bulursak tutar. Şunun özü her bir mücadelde kullanma okuduğu arkadan şu mağlumat bulursak yüklerin alalım. Amına çobalı ben de 1929 yıldan Mart'tan sıra başlayıp ilk kere o Kerpe ismi altında baktılar. Kerpe o birinci herhalde Kerpe bularını anlaşıldı mı? Kısaca mı? Kerpe ne koyunken de tanıştık mı? Ben de 1929 yılda piyaylara aylanır. Büyük olan uluş yıllarında jurnalda sığarı işler çok balıktılar. Hem kaydanan bu bakma hemen 1952 yılın sentyabrından sıra başlayıp. Ben de bu yılın birinci yılın aprilinden Piyayır jurnalı ismini amanatqa o'tkazdilar. Her amanatın kaydanan onun darına ko'tarilganini ko'tarilar. Yıldan yıl onun do'stlari qapra. Kim bilan jurnalning qaprlarida nima siraygan? Kim? Posta, şulay mı dostlar? Kur'an'ı var mı? Nasıldı? Yani şulay her postada sıkkan, amanatın doğru dostu, icatçısı, yarısı Lalim zamanı ayrıldı, sen de sakladın. Eğer sakladın, alışta sakladın. Dostlar, buna birga Rossiya pochta
haşa bitka bir sirli kumta kiygan. Onun esine türlü kızıklı nakazlar yazılgan dostlar. Hazır biz dersligine muzika koyabız deyip. Hem olduktan vakitte, tümerge bakalım. Muzika koyduğun vakitte kumta kimden kolunda bular? Eymen. Şu kumtanı asala bir nakazda asıp şunu ötey. Kiliştik mi? Eyleyin, hazır. Başlayalım. Men kumtani arkasını asam da hazır berem. Muzika. Berem arka. Oy. Düştü. Hazır bu. Ninde nakaz bulurken her bilebil. Ninde nakaz? Habay sabab kurhat. Habay sabab kurhat dostlar ayda. Habay sabab kandışını qaraybil. Так. Ayda başqa qadar sayar bolğan bitindəlikdən deymi? Elə habay sabab kurhat. Жайдық бір иті көріп көрген жайды. Афарин. Артабан. Ey, ülgürmen eydi. İsim onun isim? Zahir. Eyde de bir fantik al da. Dostuna berip tur yaray. Teşine. Şeye kuşmak uylapta. Ошонда турган 5 кишиге кушамат ойлоп тап. İsimler bu. Исемдер болһа ярай, бирей предмет болһа ярай, бирей тышкы кыяфәте буенча бирей, мәсәлән, бирей тылгай сәсе бөдрәк әйтә. Бөдрәк әйтә була. Микрофон дәгән бер. Аваз. Bebe pai. Onun ses. Ses que. Kubale. Так, ярай, хафари, o'zingda qoldi. Do'stlar, arqadan davom etamiz deydi. Ila, dalish, arqadan ila. Muzika. Ey, şay bu bak ey, altta turg'az shoymi? İsming nesi? Leyla. Leyla ile hindi qarayıp ne? Leyla. Oğluna ortağa dik kılma. Eyle aşağı tabi dostlar. Leyla ağırda ho ortaya aşağı qara. Ahil onu güldürüp tırışadı yarayma. Eyle. Şimdi deyinde ahil onu güldürüp. Gülhe o değil. Ya güldür. Ki yanına gelip güldür her da bunlar yürüp. Bir minut çay turalı hayır gülmeyin setiyor ul yine. Kalaylık evet. Güldür yarar. Artaban tiyak ayıverir. Yani aşağı arka git hadi aşağı yürüp yürümezse aşağı. Tutuldu. Şulayım mı? İsmin nesi? Arslan. Arslan. Ayda hindi alıp kuhat nindi. Evet sana bir. Şimdi Dostlar da kıtıklar çekende dostlar. Yararında düşüp bitmez tutturayım deyip. Kim
Абыл досың исең сықылды? Карам. Карам. Мен карам, қытықтан құрмай екен. Артығымды қытықтан ол күлмәнілі ебет. Қалай ендік? Артабан давам етеді? Назгүл, өләктің бітәй. Әлі. Үйрен бәткәһе бейеуін бейе. Біләһәң ме, үйрәп бәткән бейеуін? Әлі, алға сықтышын бейе әдірәктіні. Афарин, молодец. Әлі, аттабан. Қалға әсінәгі керелік мән кішіге. Музыканы давам етеді дейін? Тұтып үлгірді ме? Диана, ярайды. Диана ма есімі? Диджей болып көрхәт. Диджей болып көрхәт әйде? Диджей есіп іштей? Бірек құлақты тұтабы сұлаймен құлақсын, екісі қолмынан құймақтарды өрілдіріп, әп өдебі, музыка астында. Бұна апанасы диджей, Афарин. Афарин, әйде. Давам етеміз, достар. Тұтып үлгірді. Ярайдың тұтқасынды қабаттан. Дәңе ме? Ер ерлайды. Әйді. Ол шырлары. Шырлары. Достар. Исмің. Захир, ерламайым да, шырларымайым де, оға ой болсын. Бейдейді ме? Тіліғен де бейді. Заман сабыға ярай. Человек, пчеловод, а мы любим мед. Ты пчела, пчеловод, а мы любим мед. А мне повезет и в танцу несет. Афарин, Захир, иди оттуда. Иди. Arkan, bu tayım da bak. Uyan bu hikârege. Ya, yara hikâre betin deydi. Uyan isi hikâre lo. Rektor valla bu dayı. Eyde bir kunarak bu hikâre bet. Afarin. Erigin atınır panisini? Ninde kakası bu veka? Kapılar değil. Ah, bana başka bir yol bir kere kıstar. Buna kayda ol beden evet. Ya, erigin atıp duratı büyük kurtardım.
sana verip dur. Tanavında tatavası. Direkt kız bilesin. Anam tutup da. Didaytkız ayet. Biz başında biz saçta ve her başa. Edin oşunda yaptığında. Просто дай так. Я не помню. Dostlarım kalk bu böyle diyetestlerde. Ana bütün hallahıga. Ехал в реку через реку, близ реки Раксона, в реку, в реку, рак за руку, в реку сад. Aferin. Hadi kita teman devam edelim. Ay, takın electek. Şimdi, evet. Kaşına bir koy da tutup koyalım. Майкл Джексон был бы. Dostlar kim bilir Michael Jackson nisik bey. Ne kurhanek. Degen ağa. Oh, şuay. Belki kumaklaşıp bir ben olayım. Tüp divezi ışlayan arayın. Oynap görüp alayık, amanatlı bulayık. Şulay mı? Devam edebilir mi? Sınavda biz bugün gün arasına kelgende rafikten bir etipten kalmay 2020 yıldan birinci yarıtı yıllığına amanatlı birinci sırav. Amanat jurnalı neçenci yıldan sığa? Neçe? Aferin. İsim nesi kıldı? Albina dürüst cevap verdi.
Альбинаға бір мәрей. Екен сұрау, аманатқа биыл несе еш? Кім дейті? Көріп, ісім дейті? Tahir, Tuhan tibetті, афарин, дүрі. Математика шәбі, емеслі. Тәуәк, екен, үшін сұрау, журналдың ең тәуге ісімі? Кім айтты? Альбинаға. Қысқырып жауап берген шының ұсын мен шыл ешітілдейінді. Журналдың екенсі, ісімі несі? Пионер, афарин, ісіміңді Лейлей. Так, журнал ісімі аманатқа несен сыйылда өзгерттілер? Аманат болары, ол қасан болар? Тұрып әй ісімді? Тоққан бір жекім әйтті шындар? Алла. Афарин. Так, әліға екі мәрей біздің Альбиналас қойма? Қалғандар біріші. Так, артабан. Журналдың біздің журнал кім? Нейді білдәлі, кіші, білдәлі, мәғлібәтсі, кімдің өздерін дебезит алған? Башқұрттары оқу керек деп демейді? Афарин. Кімдір бүтәлі қойған қысқырды? Кем ismi? İskender, aferin. Так, adakta hırao, dostlar. Dostlar, bizdeki fotoğa düşürürsüzler, fotoğa düşürüp şunday tür icatman mağuqqan bağlar üçün konkurs isik atalar. Көз ауыррақ қырау болды шкілейм, шылаймын. Олай болғаз, әзге шындай қарау. Журналдың баш мұқарелінің ісімі кем? Исік. Кем айтты? Альбина беді бұл абсолют чемпион болды. Шылаймы? Әдегі сахнаға сақырабыз. Афарин, Альбина мен сізге аманаттың көбігін бұлай кетем. Әйді фотоға түшәрі? Афарин, Альбина. Gençler, әугім ақылы һәм білімлі бұл. Ұстар, хәдір бір сізге бір ойынға олай, тағыла бір 15-20 бала керек құласақ. Сәхнеге сығабын, едегіз. Біздің ойындақтан шүрсі әр кімдің құлағына мен итләп кіна, оның нендей хайван рөлін башқаруын мен әйті, өйбет. Әр кім өзінің есімін итті қалдыра, атамағын, әм өзінің шул, мәсәлән, бір хайван есімін әйтем екен, шуның тауышын сығарып қысқырып, өзінің ешін тауырға тиіш. Кемді ғарақ қысқыра, шуға приз бұлан. Dostlar, әһәлін қарамаққа кім әнігіра қысқырды? Әттәр! Біздің бек тоғыры ғана достарда кім есімің есік болды еның? Азамат, афарин. Әйдер командығына алғар ақсығығы мен әдіге журнал таратам өлең етіп. Так, и қай бір оқылды. Hanamайын салып сыққамында. Афарин, орындарға бұл қаралабы. Кімдер еңмәген бошын майбыл артабан ойын боласа ғалі? Afrika yakınından келген Джамбы деп атала. Қазір Африка көйіне адырақ қорай һәм Джамбына қошылып ойнайды. Африка көйлеріне бейіп алайық мұстыр. Әйдек аласыға өт
berge mümkün hep bu köyde barıkla bilagin hışkırayım. Hadi Şaymar Tamam, Dağlar. oynayayım mı? Onun için algasın. Beyler. Yavrum bir misler afarin. Yoksa бұл ойын әйде ұшындай боласақ мұхтар. Журналист деп аталар. Журналист неме аштай білемедіңіз? Неме аштай? Интервью ала бір-біріне ашылаймы? Әйде екі деп қанайбыз да, екі командалы бірлер. Бірінші, екінші деп қанайбыз. Әйде. Һез хәзер һорау бирәгез, һез җавап бирәгез. Мен бүгін тұрдым да, ашымын да, мәктепке бардым.
Hin nime bugün aşına. Ас. Арслан, давай. Хинин будущий план. Буласың. А хинин? Арслан, давай. Сейчас я беру телефон до уема. Бля, телефон. Сигнай, давай. Иди. Я унике. Gel, jurnalistler. Sигнай. Hinin en yaratkan kişi. Gayrım. Adayım, asayım, abayım. Hinin yaratkan brand. Ты кого больше любишь, маму или папу? Никого не ярата. Маманы ала, әсәй белән атайды ярата. Һинең иң яраткан уен. Истемәйем. Моряхаттар һауда йөрәләрме, әллә йөриләр? Йөриләр. Һин нимә бөгөн ашадың? Икмәк. Шараудан кабаттардан. Һин нимә ашана? Кашу. Һин уянһаң бер планета һәм нимә һин беренче эшләр? Помылась бы. Һинең иң яхшы дусың? Әллә? Һинең иң яратмаган дәрес? География. Күпме арзумания эшләгән бер елга? Белмәйм. Һиңә нисә? Он? Нисә? Достар, нинди һорау иң кызыгы булды? Иң яратмаган дәресте кем бирде? Иң яратмаган дәресте исең кылайны? Азалия. Азалия кайда? Республикасынан бирде. Республика билеп үтәйек. Журналистик фотога төшергә аватны рәсемгә хамак ибет. Шуның өчен рамка хакларсын, без горам рам бүләктек. Иң кызык җавап нинди булды? Теге. Азамат нинди һорау биргән? Юк. Мин инде калдыргайным. Тиге биргән. Кем булды? Мин. Азамат. Югалып калган olsun. Нур рахмәт. Хәйтәйем икән. Афарин дип әйтергә мөмкинсең ки. Киләсектә интервью алган. Тапкыр җаваплар бик кирәк булса. Һәм тагыла иң күп һорау биргән интервьюер кем булды? Афа.
İsmin neyse? İskender. İskender değil mi? Isıl jurnalist bolga. Televizyon dostlar. Efendim dostlar. Yaratkan yerisi var. Relim zamanı kılmayız. Ona alkışlayın. Her onun yerinden bir eğer. Relim zamanı. amanat tigan bakma Barı amanat ukay Eyler şiir